Kubor nakaslem jong unongsan hima. Executive Committee jong Khasi Hills Autonomous District Council kalarai ban penbet biang ye ke jingdon brio haki arbu khandai tri ki constituency namar ki don ki constituency ki bala buon brio palan badon ki constituency ki bakhandiat palan khnang menong ye ringkat habasam ki kampen roi haka election MDC ki bala long house nam arajar khat khandai kamalai constituency kala don palat sapusan hajar ngut ki nong thap vote kat ba halaban mauprem constituency kala duna bha ke jing don brio namar kala poitang khat ar hajar ngut ki nong thap vote kumta ban penyat stat yakni ke jing penbet thamai ki constituency khnang manyo pentri kamno ek election MDC kaban long house nam arajar atusau ke executive committee kala tha de ke delimitation committee ya kabala kli du nong bishar bla shong that jong district council court Dr S Kharsi mlie uba M Khar Karang ubare secretary baram ke KHADC komu secretary ke committee pergi dekat ki long Dr SL Marbanyang MLA Barim, Kong R. Marbo, Nahikai School Bela Shangthai, but Dr. DRL Nonglan, Breu Professor Kakasi Hanihu. Namar bam na ashu ban pajing tip shaman ki nongkit kam shnong, ki create nongsan shar, but ki rang ba, habaro ki constituency. Ki dekat jokani ko committee, hapo kajing alam Dr. S. Kharsi Mlie, ilawan ya kandu kerpang li lat patai kubor hasilong press club, man ai kajing pen manai ka tarik, kapor, bat ki jaka, kenang bakin la manwan ai jingmun, haba ki let shaman ki district. Kani ko committee kan sedang nadu ke arway tarik mentau benai balet chamau kerwan Southwest Khasi Hills ban sngap na kajing ai jing mot jiki pat ba haka arbu South tarik pat ha mairang East and West Khasi Hills arbu pra tarik mentau benai kan long office ka KHADC Shillong East Khasi Hills na kabenta ki hendriu tadi ki constituency shi tarik unok pra ha Sora hendriu tarik unok pra ha Nongpo khat ar tarik unok pra ha Shillong na kabenta khandai tadi ki constituency bar khat san tarik unok pra ha Nongstan kapor kan sedang baik kadwi beji men step delimitation dia ka mana perbeda ka district council karkum ka notification ka botetet arko tarik benai Oktober arjara kulai kathu ya ka delimitation committee ka ban kre ya ka delimitation bill da ka bataki arkulai di constituency ki bahag ako putusan jang ka Khasil satan mas district council kumta ka committee Kalaysyong berperkat banpanya mirjimun hakajing day berkani bagin bukro iti public hearing kanang ba ini apan sengap ru ike bagi paiba kidan panom halor jang kani kajing tumu kumta ngila perbet kumne harum kan kum ka jing perbet na kalian jong kali ka committee juni ka delimitation committee ngila bu haka arpoi tarik jong bunai mantau bunai Southwest Khasi Hills ban kajaka bagi penong kadai hapo jong ka office jong ka district council hi hapo mokrwa kani kalong na kamna ki atli ki constituency ka mokrwa ban ka langring nanta haka arpo south ring jong bunai mantahi bunai ngin Lekban penong ya ka public hearing hapo ka district badang mi thamai East and West Khasi Hills ban kajaka ngin penong hapo mainan tenata haka arpo pra tarik mentau bunai hi ngin penong na kabanta ka East Khasi Hills thamai kini nimar ki constituency ki bon ngihaban phia haki artli ki banta tarik ngin penong na kabanta ka Sorkham constituency Maukan Road, nang tanong krem, langkerdem, laikro, nang tanong sken, bat mau sunra. Bat ia kene kajaka berpelong ia kene ka public hearing ibu hapo ka office ka district council ibu Shillong. Tenanta haka shitrik jong bulai Desember pat ngin pelong hapo Sora civil subdivision. Bat kajaka berpelong kadai hi hapo Sorahi nakam taki ki artli ki constituency kata dengan Sora constituency bat Kashila. Tenanta haka real tarik jong bulai Desember ni penlong ya kali ka public hearing hapo nakam taka Ribhoi district bat kajaka ban penlong kadai hapo district council office hapo Nongpo kadi nakam taki ki santli ki constituency ki badan hapo Ribhoi takut kajirang Nongpo, Mawati, Umsning, bat Umroy.
tinggi perlong ya kini haka ndreu tarik jong bunai Desember. Tenanta shishu haka khatlai tarik jong bunai Desember ngin perlong biang na kabenta ka East Sales District. Na kabenta kiwe part constituency ki bampat perlong. Badia kedir meja kangin perlong hia po office jong ka district council hi apo Shillong. Bat kani kedir na kabenta kini ki constituency harum. Nam takamulim laban mopran nam kemai lai ukra malki mokhar utarukra jayau molai moflang dingye bat nong spung soyong te nanta khatu ngibu ka public hearing da kabenta ka West Hills bat haga khatsan tarik jong bunai Desember aryan kumai long yaga public hearing kedai haga office yoga district council apo Anston bat kani kalau na kabenta kini ki constituency harum namta kanang stoin ramrai jengam bat ka motion road baru khat ye kini ki public hearing ni labu bakan sedang hakapor khatwe wije menstep bat ngibu adu sawaje badi kini ni shubu ye kini ki public hearing namar play ba ladaton kilo ki jingi ai la ni ki jingi shimjumut na jeng jeng pai ba ru ngilong lakloi ban pediang ban sngap ye ke ba kidan batong but let's say lada dan don shishu nomor ba khamtam ka East Sales idan bul aki constituency te kumta let's say ngimla par padap hakini ki tarik ke bangila uru lada ka por kasya ngila ban ai lat biang ban sngap ye kata te kumta ni nakaleng jogi kum ka delimitation committee ngikar party ki paiba jong kini ki barbat ki constituency ki bahap apo jong ka khasing satan District Council bakinwan syakman ban pedi ya kino ki jingsmorol kam nakaleng jong ki kumno ban penbaik khamha khnang mangila ban penbaik ha kata kurkom bakan suki ki paiba bat kum juro kan pen suk ha kurkom sensyar khada akijik pedian ya kajik sensyar apo jong ka district council te kita de na kaliang kaji ong jonga ki don ki number hamni la da kilang don sisu oleh perta kilong pala koloi ban ong kata kumpa kalau menta ka mulai kede ko buntan kumpa kano hajar kumpa kalau menta kene ka last election jong ka MDC kalau sau pusat hajar plus kun pelat san pel hajar mata baduna pot ka tebot katkum kijinglap jungi margim padio onot nginang haji syang nginang one information ten rehadu unta ngim padio ten relong ni base na ke ba ngiyo I aga deka kaneka election ko ada kebarit tam kadeka laban mo pran kano dan kunta khana raja ni boleh pi le biang haba dang chipos na manswa dang pia kasi boleh mata pandap fi nomor ba katkum kajing perkhat na kaliang juga district council kalau nomor kidon ki paipa ki balawan ban ai ki representation bagi kwa no ban penhap na koi ka constituency sya koi pan te de halor yung kata ni sa nagaling yung ka executive committee ki sa form ye ka delimitation committee hadin bakilayo ye ka approval no governor ban le ye ka banta te de nomor bakidon ki representation kene kan trekam suak election Kumban pendap kandidat juga kumban pendap juga bau chairman dan komiti ong menta kidon kini kejing pia ya ki district Thmai ro kejing ki district ki ba Thmai dan ki constituency ki ba kawai constituency ka hab agawai ka district kanto ni kisnong hambun kisnong pat ki hab agawai ka district kum kita ki ai nanta dan pat ki MDC constituency ki kenthop ye kisnong ki ba ha ke MLA constituency kem kenthop jing snow dan kam bakin hapno ajo ndai da ki pai ba kim dan kenu ke ya kata le se committee kan nam la ba no ndai ngin sampai lagi ta dan kawai ba to ba komsan e ke jing pon
pelat ki pai pa kum ka pario mau that aisan ro kedai ke konstitusi ke ba bahan pai ba ke jingdon ki voters badon ki snong ki ba ong no ki da David siapo jong ka non-stone conference kita hap second ni conference kum kitu ki ek pan ba ke la kwa dan kum kitu ki sinong kum ki ba ka MLA conference kum ka West Coast Hills pada kum ka Nongriat ka nginyong kum ban supada nuksa ka MLA ki hap sita isa ramran jangan pan ba MDC pada ki hap sita non-stone kum kita ki ek ki hapan perkat nomor baik baik baru ke la ha ek ki part ki jong Kani ka jipya ikonsi kan trekam nam tak election abjad sauna kan bang buteng biang na Ia kata nomor bela ai hangi bangin le ia seni ke public hearing. Tela kala jungi ngin persian ban le kat ke bagila. Tela da ngim la ngin hap sia tu gini ale ban pendep be kata tendai la da jawa ngim la kata te kesyong haga kata ka authority ke ba appointing ni ban le kin le kum no halo kata. Mereka jing tu jungi ngini la iban pendep be kata Kadang kadang lah kesyong harga authority ke bawah poin ini kadang delimitation committee bagian perkat kum lo ka isi ka aipor ka no banai fi adu la no ba pendep ngene Kim Syambu ia tarik adu lano tambah ki ong koloi karbala apan submit ia report. Pat kum juru kum kirang ba snong berkat markitip kambah katu kesnong ke kam jan seno pat ke kam suki ki hangno te kum kita ki ke berkat kirang ba snong kinong sancha snong dan inong sancha hima kita ki bang budon kam la ki la bang mani simpan ta naman IG sai TMDC pat kila nam ban le simantah kata Kini mak aban khang ye no nomor play ba ketika kampai ba tin rei hak ba khatu hi ke syong ha ke ji ngap lang kai ka opinion bubun dalam mono Iha really berkini ka cutu di dimensi komiti di nakanya isi kala notify tu ba tu kepada lah usia ke waktu masuk lain kala pun ya diberi berapa di Sherman di ba Chungthai. George di Sherman di yang kala Chungthai ko turun kurs ketiga di kopi di plus kuat dan kibri ki bangdaya important hak industri community tanya kopi di atur berdiri di ba doktor banyak bagi doktor yang lain but ibu kong tadi kopi lagi sendiri di oi di yang belasang kami diberikan tekan arm